Best collection mizo channel clear to te chibai la vek ole. India le China ramri buainaah chu beng dei tumin rampani sipai ho tu te voi duai lo in bia in meeting an lo nei to a zuni ruka anin bia ka tang khan sipai hnu kir then ve relin boruak ka muanom chho tran dona alan lain boruak ka zia om hlei thei tlat lo kolwar boruak vung wang la ya US le USSR ten ral thuam hlo om siam bel to lo turin in rem na an ziak thina ma se anin rington ngai mi lo kan hriat loin ral thuam an siam don tho in rem na zia tu ka siam chhun jom ve ngal char tur ti ni om fashana in rin ton na tel lowa US le USSR anin dor vel ang mai khan India le China sipai te chu ramri buai chin fel tumin anin be thina sipai le ral thuam hnu kir tha an te nu kir turin thu le hla po an hnu che dun reng ani ma se anin rington lo ve ti chu thil chiang takani India sipai ho tu te le general chol to te pon China hi arin omlo ramria sipai chek bel zel tur ti in ngai dan an lo soi mek lain ladak kho chhak lam mei thlaton ti ra anin phek sul na hmuna bok chuan in sul buainaah thleng le ta ramri chungchanga hian thil dik tak le ani na tak hriat a har thina in puton no boruak vo alin mani ram media ve ten an ram sipai an dik zawk thu an puang anga chu thil ni dan ani thin reng ani India lam media te soi dan chuan China sipai ten India ram chin ron dai lut le in hei hi an buaina bul ni in an tar lang hloma me thlatran tira anin phek sual ai khan an boruak a sang hle a chan chu rei tak in hir ngawa loin mel rum to an ni a kutin thak ton chak ve le thin rim ne mai sa in akan ton ve lai ani awangin an boruak po atang at mai petrol hal ang phatarangin chu buaina chuan ladak chhak lam ramria rampahni sipai te chu akang ton ta ani indo in ring taka in chhop ve to an ni a sipai la an da bel na sa to zun thlaton tir vel khan India hian sipai sing khat vel lai helai ramria hian a da to a sipai trak lianin India sipai an lut zut reng boka sing ni don an om arin om to ani tunkar tho than ni pumsang ni som ni wai me dei zun ni som panga zan khan ladak ramri boruak chu atang le hle mai China sipai te chu India ram china an ron lut loya India himna na thei top chua India sipai te thinin tur ta bik hek lo le chole chu en noi ta rep mai an thian te in au kho min mani mazon zo na mi chu an chan pol anga nga in tuk thluk an tum ani ringot mai kutum ne an in phek suala man rem chang ang chu in anin voma brick bung le thir bung hmangten anin phek sual ta lui mai ani ramru boruaka hi chuan lo thei lo tak atop khok tak meu ani lo chuan silai hi me pu ani ngai lawa silai me pu ani chuan chu silai puak ri chu indo na dari ani ngal mai indo an tran ti na tlukani hemi ani wang hian buain in tongin thisen chua hialin in sual ma se silai met puak an om lo ni in tarlan ani he in beina hian India sipai officer Colonel B Santos Babu Havildar Palani le sepoi ohija te chu an thi a India ta na martar ni in sipai choi moina fam kim ne na vuiliam an ni don ani heng thi ba ka hian India sipai hliam an om nuala hliam na zual panga vel an ombok nia tarlan ani tun hi kumsang khat zakwa somsari panga hnuah helai hmuna nun na chan pha hiya la buainaah a chhuale masak berani a helai galwan hun ladak chhak lam ramri hi rampani major general te in biak na atang khan in kalpo to lo tura thutluk na siamani a China sipai lam hian chu dan chu palzotin an ron lut lui ni in India sipai lam hian an soyani India ta na martar India sipai officer Colonel B Santos Babu hi Bihar regiment ami ni in Telangana state a chengani a Havildar Palani hi Tamil Nadu lam mi ni in sepoi ohija hi Jharkhand state a chengani soito ang khan ramri pahni sipai te hian silayan met puak lawa man rem chang ang charin anin phek sual chiam mai ani sipai then khat soidan chuan Colonel B Santos chu lungavom fu ani a hemi chang let hian India sipai te chu an chim phei ve ta huk mai ani ome dar kartel fe anin khwai nuaya zanlai pel towa khan an boruak sang lutuk chu azia om ta chawani he thil thlen hnu hian
India Prime Minister Narendra Modi te Home Minister Amit Shah le Defence Minister Rajnath Singh te le sipai ho tulok zual te chu in mu khom ngalin thil om dan thlirin an thu khom ngala chanchin buat se ni lai hian thukim changthriat manani tari lo ani hetia China ron che hi India sipai ho tu te le general chol do te chuan kan chet ve mai lo chuan China hian minzuam tel tel don ani engemaw tak chu kan ti angai ani ti in ha chang an thial rap rap mai helai ladak kho chhak lam galwan hmun India le China ram ri India China hian India chuan kongpui a siam meka thlona tum hmun daulat bek oldi hmuna siam boka hei hi China hian a du lo hle China sipai thupuang tu Jiang Shui li chuan galwan hi China ram chhung ani ti in atar lang ani hetiang alo ni ta ka chuan ram pahnih boruak chemek chuan zual lampanin din hmun thalo zawk a thlen arin om ta viau mai heti lai hian India ril rulak pe nan Kashmir lama hel hawin buaina an lo chok chuak ve mek boka Pakistan thlop hel pol an ni arin om China le India boruak chemeka India tharhui ti hek nan le India ril rulak pe nan hel lam hian che tan ron tho ni anga yani a Indian Security Force ten hel som chuang lai an kap hlum to ani soifo to angin South China Sea buaina thar boruak thar a om le a video ma salama kan soi zoi ang khan US chuan aircraft carrier pathum lai Pacific tuipuya ron tir lutin South China Sea lam an ron hrut mek ani USS Ronald Reagan USS Nimitz USS Theodore Roosevelt te chu Pacific tuipuya ron tolin China an ron ep mek ani USS Theodore Roosevelt hi ton nuai khat sangli zaru zetari tani a fit sang khat som ko pahni a sei ni in khomuala chuang chuak me lovin kumsom ni atanga kumsom ni panga vel tuipuya kho se thei tura ngai ani USS Ronald Reagan ve thung hi ton nuai khat sang khat zali ri tani a fit sang khat som ko pahni a sei ni in thlona som ko chuang a phur thei ani India le China te in do tuma anin tin tu mek lai hian US le athui hruai ten China hi an lo ve mek boka China hian a chak zialan tirnan India ne na in do thlangin US ama chhon tel don nge ti chu hunin ala hril thuayang heti lai hian North Korea le South Korea inkar boruak po atang thar hle tin North Korea hian US ne nan in lei chin na a chu chat to boka in than pui tlum takana yan du chuan an ram chung thila bak in rol su se ti in North Korea chuan US a vo to ani kha China amal tran lutuk anga khovelin an ngei lain China fa chuam North Korea chuan China khingpui US chu atong mek ani US thian tha South Korea po North Korea chuan hei chu ka chan pual ani ti ni om fahranin boruak a ron siam thara North le South Korea ram ri 36 parallel rule a hian ram pahnih te hian buffer zone an nei ve a ram ruak sipai le mi pui chen phal lo na anin rem na angin an nei ve ani helai buffer zone hi ram ri chungchanga buaina an pumpel na na da an ni a chulai hmuna chuan North Korea hian sipai da lu atum ni in asoya South Korea lam hian buaina ron siam to su se ti in pukimanaw Kim Yo Jong chuan thu chua anai ani South Korea mi then khatten North Korea lama balloon chua phain chuta chuan ei tur le thu ziak te an da thin ni a soya ni a hei hi North lam hian an ngei thei lo viawa South Korea lam hi an vo thar le mek ani North Korea in boruak thar a siam meka North le South ram ria ram pahni ta hian thodun na le in lei chin na atana in an sak liaison office chu North Korea lam hian an bom che mia mai he thil thlen hun hi North Korea in South Korea an vo hnu loka thlengani ram ria liaison office in trom an sak hi COVID-19 wangin lu ani lawa mihring ero thi anom lo ani North Korea hian China thlavang honan US le athian te chunga boruak a siam ve ti hei rual ani lo
India le China ramri buai wanga ram pahnih sipai te anin phek sual chiam na khan India sipai pathum thi ni in atran tir khan puan ani a Mase news thar bera chuan hizat hian pung chho hle Juni sompanga Monday zana India le China sipai te in sual buainaah khan India sipai somhni aya tlem lo an thi ni in India media lian te chuan an ron puang thar le ta Reuters pon India sipai somhni an thi ba ka sompasari in hliamna tak an tuar ni in atar langa India rama chanchin bulian pakhat Times of India pon India sipai somhni aya tlem lo an thia China sipai somli pathum an thi ni in aron ziak ve mau mai le heti lai hian US President Trump chuan India le China inkar boruak beng dai adu thu report a tarlan ani a UN Secretary General Antonio Guterres pon helai buaina hi beng dai thuai du thu aron tar lang bokani boruak ngai changzel photang ole khati song kha tun tumata na video kan ngai thak le kan thlir ho thei te chun ni le ta India le China buaina hi update zel tumani in zawain mangtha le vek ole